Danas vam donosim recept za preukusne pileće rolnice u kremastom sosu od pečuraka. Sočne, fine, a tako jednostavne za pripremu. Pileće šnicle istanjiti tučkom da budu mekanije. Začinite po ukusu, ja sam ih samo posolila, i svaku šniclu premazati senfom. Na svaku šniclu stavite krišku sira, pa krišku šunke. Urolati i učvrstiti sa 2 čačkalice kako bi rolnice zadržale oblik tokom pečenja i složiti u pleh. Ja ga nisam podmazivala, a vi možete ako želite. Iseckati pečurke na četvrtine i rasporedite ih preko rolnica. Pavlaku za kuvanje pomešati sa kesicom supe od pečuraka i preliti preko mesa. Peći u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30-35 minuta. Pred kraj pečenja, oko 5 minuta pre nego što su gotove, pospite malo rendanog sira preko rolnica i vratite u rernu da se sir otopi i blago zapeče. I pileće rolnice su gotove. Rolnice su neverovatno sočne i ukusne, a sos daje savršeni kremasti dodatak, brzo, jednostavno i bez muke. Ako vam se dopao video, lajkujte, pišite u komentarima da li biste ga probali, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i pritisnite zvonce kako biste prvi saznali kada objavim novi recept.